O te fia whawhilai ma ofalofa ma whatalo whantu I le paia malu tele o le tunu. I le whaiunga o ngā luenga ma whea ua mai se fo I le tautua le nei a le tātou TAUTAI A'E maunga nei ma yaso. Le ua se whareile ua valu ia yaso pe a whaitau aso o le kalena I le masina le nei o te se ma o le tausanga o lu tolu o le masina muli o le nei tausanga. O tātou au lia o no le ang le lei o le tātou matai I le langi. Patalo fatu ia te oe o le ua mai anga luenga o le nei aso whareile o e fo o le ua e mafuta mai po o whea lava se tawha o le laro langi po atunu o mamau ia po Samoa nei foi. Whaatalo fatu ma o wofolo fatu I le suafa ma lo malo le tātou li o Yesu. Riso wa wha malo le folau, wa wha malo fo I le ngā lulue malo le tutua. O te manatu, o lo o tele lava ina vevesi ma pisi tātou. I tā penanga o le whaingo nei tausanga le fo ua pa o pati ma nei fia nga fo ia whai u o nisi o kompani o PacificEzy lau whainga luenga. Maisa mtanga luenga is le malo wale te talo ia angale le ile tua I tulaga fo ia ina fa moe na I umala manuia pa wale me pitusili o ta ina ia fia ta to mau le fia wale nganga na o le masina nei o le nganga o le Krismas ia ta to mau le fia ma ia saunga le mu file mu ta to ai file mu ia le tulaga lo ia le ta to no o le tātou polokalame o le fōua maua sia lao e te whao waile tautua le tātou ofisa Samoa nei le polokalame o le TAUTAI A'E. Pila whao na masini ai, tau te mafutai ma le whetalainga po le tau whai a siata ia o niso o wha moe ua le mwhai o na awano ai le tau whai a siata. Ia le fōua tu mai le fōe se ia o walo tasi a uia wha umai ma wha tini le tātou wāna nei vā yaso. Ya te lo fo ia o le ato fa wa le fainga malanga na va yaso ma le to fa ya sia ta ato ia fo I se sistemi wa alu ia fa pena lava ta una fa se malo longa le to fa ya sia ia ona pasi mai fo I le o le foi si ka ko alu kas ia ina ia se mali pea ia le tato va o le polokalame na nei o le TAUTAI A'E ma to fo le polokalame ia o le TAUTAI A'E ia o le polokalame fo le fa I winga luengo le aso ia ma fa umai le tato walonga va o le naso ia ma ufa ya ko lea ia por ko fai asia ka ia TAUTAI A'E ma lole fai le fai va nei aso ia fa pena le fai no sia tato mea tato te fo laulava ia al memo tinoa ia tato fo laulava ma le tua o la fia fil nei e ia tato malo fa lo ngia stay mi o luma o le ma fai ona ma wol fai lo inga le tu le tau mawhainga Samoa me so alama whanau ma nisa tamali na whai ma ave fu o la tunu I talo ngai na whai honi ara ina I Solomona o mana toi leo le polokalame ia o le au mai ia nisi o ila tau na mawalunga le tau mawhainga leo ua mawaila vanoa e whaatala noa I le sa avea ma leo ua avea nei ma Mr. Pacific Island luafilu sutolu ia fo I le ua mawaile pini auro Samoa talonga le Pacific. Ai fo I la le isi talonga wha malo to I whale le national competitions. Ia o le talonga lava nei po le building po le tau tino. Lea fo ina manu malo ai le fionga ia tupuola, la faele, au kuso. O se teimi o luma ona maua leo le tātou whelo. Inga ma tātou talanoa I mai le tātou ofisa Samoa. Wao le Samoa nei le fionga ia tupuola. Ya ole tatu tano tatu malola na I le fiafil nei ole asofrele tau lunga I fe au manga luengo nei va yaso ai mo mori fa tai tatu sponsors fa tai atu I le fionga to le foa o le sunga foi le fa fengainga to le foa mai so le tatu to tu le Tasi Market ona la sese ya malona la le lo ina I Samoa wala foi le tapena ina o utam fa moli tatu container wala wina tu no I vafo ia mo silfia a foi o le tau tele o silfia vai ngolo ia le ofisa le Tasi Market nei Samoa I le savalalo o nai savalalo ia ai le la von fa so tai ia tatu numero lo I lunga le tatu Tasi Market sa ili le tatu Facebook page le Tasi Market ia ona sa ili le numero em fai ona mawai ia o nei savalalo lo ia le tatu ofisa na po la ia tau na ngai pa fai te ini se vaenga ia fisilingia in ta upulava em fai ona
on efisini ia mo Tasi Market mana nanga le se tātou sponsors Papatoetoe i le afionga le totoli ia tofilau fiti leng wai mai se fo yo siona le ia amua tua tenga loa min leng wai ia ma le tātou unanga le SSAB le ngata o la tu la tu le SSAB make a store tunga fufua mai se ia o le anga ia tu nai bai vase ia o i vai tele ia o savai sa longa ia maniso la o le taua ia mo le atu fa tele ia la fionga le totoli ia mai se lo fainga luenga umalava ale Samoa stationery and books mo le silfia o le sole na amatalo i ai le whaapitoa mo le lua aso le 2-day promotions ale po le specials al vaenga le ale SSAB o le aso i lua o a whaapitoa le whaingoa ina o le lucky late birds le amata mai le i tu lai fitu i le taiao i le tu lai fitu i le afiafi o aso ne i lua le ua amata i le so ma le aso a taiao to i tasi la le aso ia ona tau lunga le o whaapitoa nei ua whai a whaapitoa ia mo le whamanatuina o le safuru lima tau sanga o le tau tua le SSAB i lo tātou o tinuu ia pe ona iai ia ona winga ia whaamauna na aso ia pe wale avano nei umanga luenga le aso ia anga iai pe awhi in nei whaataunga ma wala tu specials ia po le aso a tai hao ia ma nisio nei tātou sponsors ia le fionga lau pepe ia maiso le tau tua o Digicel ia o tātou unanga le Pacific 40 ma le tala voucher mai se foi o le tātou unanga le Samoa ColourShop ia whaatala whaatuai le usa Kirsten ia po le sofa Kirsten ma latu unanga ma le vaenga foi le tātou mai se o le tātou vaenga lea po le tātou unanga le PacificEzy money ia le fionga bangele ia mai se foi o whai malo ia ma la tu le ngata o New Zealand mai so sa monei ia mo so stafa o la langi le Pacific o il tau tu mo ngal PacificEzy ia watu pe fa mo moli mai lo tatu watu nu ma tu petala ia mai la tu umalava la ngalo ina nei proclaim tu ia ia na panga masani fa talo fa atu ma o wo follow fa atu ile nei vai na le fiafi o le tūlanga masani o iai lo tātou o tenu o tau iai foi nei timu na plasi ia stay mi o nei aso o te lo foi penala mtango nei vai aso ia nei timu ia o anga masani lava la foi le o le piliota na ia piliota o tāpela pena msau ni uni mtangi malolosi mtangi o la lava ko nga makangi ia o kimunga malolosi ia po kimunga mamafa a malolonga mai va pena ia tātou tāpena pena mau iai ia anga ia tu ai le fainga malanga la tunu le fainga le tausanga la mtanga le tausanga fo pe aulia i le alofa maleanga le lei o le tatou mataisili o le langi na fa le foto ma mai le tatou fa sa launga mai la tau fo ia o lo tutuli lo lava le tatou proclame nei ia fa malu atu ia o le ua a pe fo on ta ua la mtanga le proclame ia le mfai ona pa mai le to fa ia siata ono ni se la fo fa mo le ma alfia ia o le fo ua ma wala normal nei la ia ma tu fo ia se ia i nei Samoa ma nei fo ia o nei la vai Samoa lo tele de tupo i me o lo fa pena ono to fia mai mo ai mo to fia tila ia o Samoa la vai ia o lo le ia me uma le tulanga nga solonga ia filemu i bang nai nei mta o puturi loa ia pila foi ona ia to ma fatanga mta tano ai mal fatalenga ia sia te mta o pula vatau fa msidonga ma su ngola mi ton ia o la te lenga o me uma o lo filemu la volta tu tunu la iso nga se la ise me o fali tonu ai o le tulanga foi lo ia le pisi o fai fa toanga o le kemi pisi ange lo fai fa toanga le mo mawina o fai lo tala no pasia tu market na nafi o fele ina il market na ina I funga le o singa kai fai se tu lo wal me ayo la chef ya ko ma ku akele lo po fele me le tai fai tauna ya lo ave ai ku sa uma kai fai lo vingol fam talanga ile lau pai o me mata ya o tato o me fuia o fuala au tau ma famata fuala au fai sua fai le supo me va penga o piscina le pisi ya me se la ka ku ma kikia ka ko maki ai savalalo manisio na itatu makete lo maua i tatu ia
ya o le tūlanga na o lo ia le o fia ia so ka ko o lo le ia me uma i tūlanga ia ono le anga le ima le lo fo le tato matai langi ai ola sei o sai foi o tato por klame o le totally mai o tato por klame nei fia o le a fa pena ona tato ia il tato fa tanuranga pio no failo ma le fionga ia tupola la faele o kuso o ia le o le pine euro Samoa ta longa le body building ia o ia foi le fa peleina o le Mr Pacific ia o le Mr Samoa Bluwave lu sutolu ina na ta longa tato malolo ia ona so ile ma tato fa tanuranga le fionga ia tupola. Looking for a perfect gift that will leave a lasting impression? At Rihanna, we've got something for everyone, no matter the occasion. Whether it's a shoe for him or her, or just upgrading to suit and stay in sync with trends, we bring what's best for both men and women. Our wide variety of says will add that extra spice. Along with a range of hats and designer bags. It's okay to treat yourself, and you can never go wrong with a dress from our recommended brands such as Pia and Samson Lee. So, whether it's a birthday, anniversary, wedding, or just because, our dedicated staff is here to assist you in finding the perfect gift, ensuring a stress-free shopping experience. Discover the joy of giving at Rihanna by Till. Every gift has its own story. Tussy Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tussy Barbers and Salon. Tussy Market, your affordable local. Fia le PacificEzy whaelo atu lana whabitoa le Keresimasi male tausang fo mo ainga umo Samoa e 5 whaelonga tupe ta i lua se lauta lau saunia mo ana paanga 2 whaelonga mo ainga i Samoa 2 whaelonga i New Zealand e se ina whaelonga se fulu i aso to na i te tasi download le PacificEzy mobile app i lau telefoni lafua iau seleni e 5 ta la le fi o le nei whabitoa whaonga le direct transfer bea whaiwa iei lau PacificEzy membership card ai inga whabitoa a whai te malanga siasi Samoa mo miesta male maututongi awane ngalo le tātou whainga paanga male moana rentals. Mo nisi whamtalanga, wala au le telefoni o Valuselau o Tasi ono po au kilani i le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Manu ia tele lava le Keresimasi mane tausang fōi ainga umo Samoa mai le pulenga mana whainga ruenga a le PacificEzy money transfer. O fia whaatausau whale mo le ulu wa i taimi. O iesau Kiwi Saver, ma e sila fia ina o na i tū le lei. Ai fia maua se whautuanga le lei mo mata upu tau teo ngā tupe, insurance, po o Kiwi Saver foi. Whaafe e so o tai, le au nanga a le Afi Advisors mo se whaatalatala noanga. Meli mai i le Facebook Messenger a le Blue TV, lo suwafa ma le telefoni mo se whaatalatala noanga, ma anga vaai lo suwafa i se sei mo se telefoni fau o le ituainga o le iPhone. Text i le numera o lualua, ono iwa tasi, 5 tasi o fitu, and be in the draw to win the latest iPhone this Christmas. O te whiawhia tau whawhiloa i mō whatala whantu i le mai mō whawhonga le tātou tunu ia i le isi nei o vaenga le tātou polokalame o le tātou TAUTAI A'E ia i le nei fo ia whiawhi le whaiungo le nei vā yaso. Tātou tala no fo le whaiungo le vā yaso ia.
fo ile o le tatu taulai ia inisio vai ia ta fonga ia mai se lavo fa fia wa le o le kilisimas ia mai se fo tulanga ia nei tala noanga ia I mea ni tupu mata longa me fa pena pela foi ona fa ilo atu I le tatu polo kalame ia sau se tai ona maua lea o se tatu a filo inga ia manisi fo io tamali o la tunu ia o nisi fo io alo se tatu tunu le fo ua le ai le fu o Samoa ia tulanga o fa nga tama ia talonga I le Pacifica ia mai se fo io le lalo lang le fo ila ua mawai nei ia vanom le nei lao ia ua mafai ona mafuta mai ma mai fo ia stasi nei o alo mafana o Samoa ia le tau toe whaeloina na ue si le fio telefoi sa e tulu matai le tulanga iai ia tau lumanga o talonga le Pacifica le na talimalo ai ia Solomona I lona lau mua I oni ala ia inai vai aso le ima mawatu ma o lewa ma I nei le tātou ofisa po le tātou studio I nei I songi Samoa ma le Siompini ia o le talonga le nei tino ia po le talonga whaare tino fo I le bodybuilding le sunga ia la faele o kuso ia o le ia lea sa apena o na Siompini ia o le fo ufa paleina ia le uso nei ia po le sunga fo ia o kuso ia Mr. o kuso I le pine ia o le Pacifica le ua ia le ingoa whaapitoa o whaingoa ai ia le sunga fo ia la faele ia o le Mr. Pacific Bluwave lua sefulu mo le tolu I talonga le Pacific Games le mawatu ia a le fona ia le wha moe ia I le nei fo va yaso ia le sa ia I le tauvanga fo I le whaaloto I whale a Samoa po le National Bodybuilding ia le fo ia e fōringa mai ia o manu ia fo I tau mawhainga le sunga ia la ia nei umi se whamatalanga ia ai nei avanoa o te whaafeloa I mo whaatalo whātu ia I lau sunga la whaele tu lou lava ia pa ia malo le soifua manuia malo fo I le langia mai te oloso malo le soifua manuia ia whaatalo whatu fo I ma o fo atu Samoa lo whapenao na mo maile nei whatatanoanga malo le soifua manuia malo le folau ia malo o te loa I le totele ani whamatalanga o te loa lai fia fia mai le tātou o tinu po fetonu ni ia fioanga e sa vale mai ai ia lau sunga wa o te loa paule me e mimita te lei nuu ma fioanga ia ai tau atu ia o la tu nuu e te tau I langa o leua ua mau lunga le tūlanga o e whaateti ai ia nuu ma fioanga mai so ainga ia whapena fo I mala tunu ia te loa tu atu nei avanoa ia te lo so ia se whaelo fo ia nuu ma fioanga ia o lau sunga I le tātou polo kalame Fastai mo le avanoa ia o lo ingoa o la faele au kuso sau mai I lutuanu ia o te ia foi lo piko I si o lo manofo ai ma le teine si ia o lo fai ngoina ia o le tu leo tupola ia ma si o tina sau mai I Salimoa fastai lawa ma lo fa ia o te loa ia o leo makua I lungo kau au le usi ma le au lutuanu wa Salimoa o leo fa longo mai ia o te lo foi o le isi le vaenga o no inspire ai ia tupulanga nuu mafioanga ia o lo e angai mai ai o te loa ia o le utintilo mai e lau sunga ia a lau vapea ke fia peila le sunga ia la faile ia after o le fo mau atu ia lo ia fo ia tulanga o sofa matai o le ua fa ia I lau sunga ia lau fiunga te pola ia I le nei vaenga o le fiafi anyway, si ala ta mata mai I le tūlanga o le I o atu I le tūlanga o le uwha palei nai oe ia ua vene o pine auro le tātou tunu I tālonga le nei. Ala ta mata mai I le amatanga, mai la vai le amatanga, o la le matua o le soifua na matai o na tau iaiso mafau fau le ia e te alu te tolengi mo le tālonga. Po la fu se mafu anga la mafu ai o le wha o Sofia pe inspire oe ia lau fionga tupo lai le tālonga nei bodybuilding. Fastai mo le avanoa wa o se tangata
tusa foi mal to telo le au so Samoa tu wane fie matamata ia tati fanga foi ia vai tai me o kamo tau mango po ia po ano ia matama le o rampo ia nga sa fia foi le matamata ia sfape ia ma oto ia i New Zealand ia ma sa o talo le talo ngole la kapi ia i kalapu ia sa ele i ona sa ula vea ma fai ele tautonga ele vai ia sa tu mai fo mai o ke alu e kolengi fo ile inga ia peo ina ma fu ai lona se mai ile le talo kapi ma o to ile polybuilding ile tolengi ole si inga o hu me ma fa ma o to ile polybuilding au by time fo ile au tol sumo tu puta sanga tol fitu tu sanga o le matua na le na amatai ona o talo ngal bodybuilding ma lo fa tai o le weta ua tu sa le tolu su fitu tu sanga le soifu fa sili o fia la le matua lo soifu le o ia amole te polo ua fast food ya le taua wa le ala fo ile fa sili ia la o fionga te polo le tulang o le matua le soifu ia tulang fo le fa o sofia fo ia le au mai mo me se fo tu pulanga ia le tulang fo le wa ia tu pulanga o le tu ai nga le o ia lo fionga tu pol ia on me monia ia o tu pulanga fa pena walu toto ai mana io se fa o sofia nga mo ila tu tulang fo ia le tau mo fai ma le me se la vol tulang o tolengi anyway sia mai lava la i lau le tolu su fitu sanga len amatai ona e tau ba me anga ile bodybuilding em fene fa ilo o le ani tau vanga mo na e tau vai ya po New Zealand po nei Samoa fa mole te polo sa o fatino ale talo ngai tono New Zealand tamu sanga New Zealand sa fanga solo ia a so tai mo le nei Samoa le nationals ma ua tu ai le PacificEzy mai atu nei taimi mo foi le talonga al Pacific e mafai ona e failo fa mo te pola o le se taimi fawina o le e tau vai talonga al Pacific ave o masui o Samoa o le tatu team le bodybuilding talonga al Pacific sa le aise manatu o le fai ona o mo waina le mano sa lilo la fo e le fa moe o le o se fa manianga ia te ina o fa ona mo la no te tau ave nai le tanga vai le tatu tunu o se fa manianga te le lo ola ele ima fo ia te o no fa tinonga sa o mea sa o le faia mo sa o faia pe o le tulanga o le tau mafa sa le ato tolo no fa tinonga ia o avea lo le fa manianga ia te o te ofi mai le au bodybuilding a Samoa e tau ave no le tanga vai se o tatu atu sa o tau fai e ina ia to se lau pasenge o nga tau si le tau mafa e fe tau i male talonga ta penanga o le talonga le ala PacificEzy se le skama i talonga le skama i tauanga o le ase lu i tau fo ile le po o challenges fo ia sa fenga i mo e ba no va longo le sioli i o le talonga nei o le challenge ke le ia la tau o le tau mafa o le fu tau ina fo ile o le tau mafa po le diet ile i avea le na vaenga ma se lu i tau ia te o le tulanga lau ta penanga le tau mafa em fai ona fa upu yes e se ngaluenga fita ele fatinonga talonga ai ele se me fanga tai le ali ele se me fanga tai le ali ele tu li vai atu ma wa le tau mafa ia o nisi foi o tau mafa o lo fa pena ona fa ngai ia ma san ye foi ata to tangata Samoa tai fa pe le ia o le laisa ia man nai fo la u aina foi e fai una tu i tonu e mana ia pa le ni ele tau mafa la le motivation la se motivation sa ma tua motivate i lava o le te vo le ma o kilo la vai a kai mi vo le ki fa alonga ku pe ya la ki va pa le tulanga o ta penanga tu polo
e le se me matangofi e mau e se awala whaingofi. E iai whao songa i le ala. Moni lava. Ai a tutu mau. Ma whaalangolango i le ali. Mānei. I mwhai on tai ina, tai le anganga o le ali. I ma whatau no inga i o ta moe mitinga uma. Iai le wha moe. Sa iso mawhau o oe leo le a whaapaleina i le pale leo le Mr. Pacific. Luafe lu sutolu. Ia ma se pine au o mo Samoa i lea ta alonga o le bodybuilding na whaele. O lo whionga tupola. I le tapenanga o tele i... O tele i tapena mo se numela lua. Okay. Sa o... Sa o tapena lava na o le numela mua mua. Ia sa... Wha moe moe ai le i nga manatu uma. Ia aua... Wha tino ina, ma whae uina, ma wha manu o le vi inga e mamoli i le awa ato mai. Ma lo whaftai, au le i o le haso le tauwanga, ina utou whiloa i mana i o usa fo ia malanga atu nei Samoa. O le ase tūlanga sa iai, ia ni whaalangona fo ia meise o le toe nei tūlai e te toe, po nei aso e te toe o na ngai lo le lunga o le tātou stage au alfa tino ina o le. O lau fo i ngā ruenga lea lau tāmuli muli lava lea. Ia mo sa tātou tunu te pola. O se taimi whaingatā fo ina ua uma mai ma o i le last taimi lea lea ia sa atu ina mai fo i mana onga fo i la uso ma whamalosi e te au i le tauwang muli lea ia sa talangona i le mawhanawhana ma tau toa i le tātā whatu fo i lea whatino ina i le tāno ma tongo fia le mātou mawhtanga ma le uso mau e whamalosi e te Malo whaftai tupola ia wao lewa umanei la le tauwanga ia ma ua whaapaleina ia ele pine lava o le langona o le whaafitai ma le nene ia o le oli fo ile le li o le fo ipe o nei tāua i o lou lea whaamoemoe ngā tasi lava sa ia o le tātou matai silu le langi ia fo nei avanoa congratulations ia lau whiunga tupola ia ua mo lungai foi a le o le fua se tatu tunu o le foi fa fonga ta puai ia se tatu tunu ia sa te talo ma ta puai ia o faiva le ala o manuia ia tau mavai na ia le manatu ai longa o le a e taliu mai Samoa ia au le una maua tala ia o le sa e anga mai Samoa te o mai lava se o tunu ia o le foi na maua tala pe fu na tala noa ia o lea sa sa foi me e tau vai le tau wanga so tātou te no. Ai mawhai ona ha whailoa wha mole tu pola le ha tonu ase mafuanga wala i ona e fia tau walawa. I le tau wanga lea le tātou te no ule na whai alvai aso na i la solulu. Hastai mole whasili. O le langona mawhai e te au Pea le mwhai ona o whatino ina le tālonga le i lumo o tangata. O te le mwhai ona o ta ua o se tangata polipura Samoa. Malo, whaftai. Mana ia i o le ta whasoa a o le i o mai luma o le polo kalame. O le fo ia o mai mo mai la tinu. Ia o le sunga ia tupuola po o le whiowhai a tupuola. Ia e tālana la ei Samoa. Mana ia o le mawhaasoa, le na whaasoa i se vaenga fo i sa whaosofia ia e tālana la ei, au te loa, o le a tātou to se mai ma saunoa le a whionga i a tupuola. Ia po le sunga fo i le Mr. Pacific, ia luafe lua sutolu. Ina mafuanga tonua leitua, ia o le la eina o le la e Samoa, le na mawhaasoa i. O le i mai lunga le tātou programa. O la ngai atu i tātou malolonga. Toi te liu mai ia, ona toi so ina lea o niso vaenga. Toi o le tātou whaatanoanga, ma le whionga i atu puola la whae leo koso. Ina nei whiawhi.
Tussy Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tussy Barbers and Salon. Tussy Market, your affordable local. Let's go now. Only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel. Whawhiroi ma tau whātalo whātu I le nei vai ngole whiawhi le whaiunga le nei vai so o tātou iei pēr I tātou whātaranoanga ma stasi fo I o alo po ta mali I fo I o le tātou utinu. Ia lo sa ave fo I ma ave fu o Samoa I talonga le PacificEzy lo. Nga makua whamali I na umala wale tāpua I ngala tunu I le tūlanga na o iei tau mawhai ngā na mwhana o Samoa. A te tilo iei le tātou whaatūlanga na o tātou pine. Ya ngau angka kul kulang kul ya sau le ya le na fa mai ane ya o tatu le tulang fa ya na matua tele talonga le na mawa ya tatu bine le ngato tatu bine euro siliva male apa memel me se foi la le talonga ya le si le talong ta si le talonga ua fa ya sing o le ko a ka fa longo le mo ya I lava I taimi ya ape o le taimi nei le ko fa longo le wa lu se ti ma Samoa I talonga nei o le pole building. La pei on tau vai ia le fionga ia tupola ia la fai le kuso. Ia ai tupola o lesa au le anga ia tu malolonga na o ta ua ma o fai lo la tunu. Na ta tala noa au le anga mai lungo le ta show. Ia ma ta ua ile ia o silfia o mala tunu ia lo la ia I le tulanga fo ile le sa eta ua I se fao sofianga na mafuai ona itom fai a talo la ia mai pe fo ile le ma nei ai o vanga na ta e ile te mina lo pe la e kau fa vai anga ki kilo kwa I lo pe a ia fa pe a la le mafuanga kongo ka ila pe a le wa ia ele le ona se e sau noa fa mo le tupola ia ile tulanga ia I lo la ma le mafuanga fo isa sa inspire ai la ufionga
Whaftai lau mo le whafisili. Ia e moni o le mafuanga o le taino le tatau. Wa o sio tama e le mana o te whaia e beta le tatau. E le whasa ia o fuile. Ua u taalo nei le bodybuilding. Na iei so na o vai ola to la e ina le tatau lunga le stage bodybuilding. Pero nga to sina I lole mafau le matangofi o le la e Samoa I le bodybuilding. Io le mafuanga fo I leo te fia mimita. Fia show o le mafuanga tona la io no tai lole tatau. Io le te fia mimita ma o lunga I le bodybuilding show e le Samoa ia tia. Ina ia vai mea tangata o ia Samoa. I tau matea. Ele te le fai lo mai la fo I lo utamale o le afai sa uta. Ua te I fo asi utama o pipi I lo tino. Ia fa tino ala le ta longa fo ile. E le taimi o me le fa vai. E ale male musua. Ia titilo atu le mafuanga ngala yo. De tatau male mafuanga ngala yo. Tai lo tino ia. E fa e lu tau ia te au. Fa wau pe wau me le tu foi então esse ia lá fai a pe tala isto alu ese ia pa u ese le wili ia ma fo anga ia le ngata foi le a tupola ia o le tulang foi le lo vai to mo kama vo so ska mai ki nga I ko le ngi mal ki nga me le vi ia ai o le tele ia o man ia tele ia le vai nga wata we sa no ia Awa o le tele ia o talitunu ngofo I lea I le tūlanga o le la e pe ona matai o le minga la whamitala. Pa ti lo ia ti tilo ia I le tūlanga. O I la tau lava ia I le la e o I la tau whaia le tau tua. Tilo ia I ma mai moa le atunu o whaafonga le atunu. O le matua tele o le tau tua lau fionga tupola. O lo whaia mo Samoa. O le tautua lea lau fianga lo whaia. Lea o lo o whapena o na tau tua ia le ingoa o le tātou tunu. Ia, e whamaloa tu I lo fianga. Ia tupuola o na o le fo ia vaenga. Le fo ina e tā ua I lo mitanga. Ia, e whaalau I lo atili ia le tātou tunu. Awa toi tua se isi tūlanga fo I le. Wana toi fo I tupuola ia male mai mua whaafonga lea tunu. O le tōtele o tātou ia tā o tangata tāala. O isi ia ampasa o le tātou utunu. Ia o tele fo, o lau fionga. E le ngata o ina ampasa o le tātou utunu. Ia le ampasa fo ina o le tātou tatau Samoa. Wa lea o le taimi a te tū wailunga le stage. Ia, o ilo uma pete lea numa lau fua. Lau fua Samoa. Ia, o ilo uma e tangata. Ia, oe o le tangata. Ia, mai le tātou utunu. Samoa, ia, o le tuai le whamalo, lau fionga tupola. Ai le tauanga le sa ia nei le hasolulu ia o lena mai tau atu ia ape o le sa tau vai manisio alo le tatu utunu ia me se foi la o le mafina foi le sa pine euro mai le tatu talonga foi le ia I tonu oni ara I Solomon o le ase la ngona ina ua tau va fa tasi mana yalo po na yusa foi le tatu utunu I luma o tangata Samoa ina nei vai aso tupola Whaftai mo le whafisili o se whamanianga. Whamanianga tele te au le ngata fo I leo o se whamalosi fo I sa whapena na mātou whi whaasoa ina fo I ma le uso I o lo whaatino ina le tālunga o teo tino I nei si o tātou atunu nei awa le mwhai o na whamalosi ai leisi e toleni ma le tūlanga mwhai o na sisi tia I ai le tālunga. Palo whaftai. O te lo talonga nei e mo ia e siasa ona fuile le tau I loa te li Samoa. O whaftai inisio I la tau ia le afionga le ia Johan Kaele ia manisio I la tau o lo ngalu lue malos. Ia, I le tau mwhai fuile toi au mai le talonga le nei. Wa ute manatua le talonga nei a ute manatua atu. Na se vai teimu le lua fele na toi au mai ai lunga I le afionga fo I le ia te pasu le wai.
ya le ua fai langi le folonga o ia na le sa to to o mai ta longa le Samoa ya le sai le luafe ma le fitu ma fa so mai lava pa to le mele tau lo nei ya pe tau le tele se tu langa o le fa la lo ya au ki kilo le winga fa matalanga tele o fa na we fia we ta longa le temi o ta longa fele ti fa na e ke va ia le kalanga fa mai ya tau vanga ano a onga ke vai ai lai e tau fai ku kuange sencho ia o ta o fusu afo o a vele ia ta mai ti fa pena o inanga ke lo lai ai le fa o sofia nga o fana ile ta longa le a le mele tu ele ilo ta mai ia o le ta longa le nei ma fai ona ave esa pese career pese fo ile le pe lai ma fu fa pa o te tino ping o se mea funga le kau for fun elo isa ma fu fa pena ai au mai se saunoanga la o fionga tu pola o te loa you're one of the pro le ta longa le o la so si fi o te tau ona makua le leilo na I o nai fa la loa ia mai se o le tulanga le ta longa nei tono sa mo la be o se ala ngata tau na fa tau no ule na fofonga wa le upu if you love what you're doing you got to do what you love o se mea maua le fia o le soifua malolo ina fo'i o le tamata le whamalostino ma toleni e tau sisi fo'i le tau mafa e maua le fia ma e mwhai ona sisi ti aila ua e amata tua e lunga le paka e le whaelinga o maso e lunga le paka e o tua e tono e lunga le stage ma whaamanu e nai fo'i le ainga ia ma mo foi fa malo si le si foi tu pulanga la ti fai mai e so tatu atu no e tatau ma no mele na fofuanga e si ti o le talonga i tonu so tatu atu no wa le si tulanga o te lo te le ina tau mi nei fa na ia fia tu ti o ko manga kua so la e kau fai wo kau si mai a fa long kala ko ba Fifinga maso ai nga maso. Ona pe o le sina va nga le tau mi ai nei o le winga na fa matalanga tau o le tele fa la wilo talonga nei. Ina ia mafai nga ilo ia matua. Ele ai o talonga mafai ona ave o se va nga fo le tau sila nga le be pito sila tau le ni tau. Ia o le tulanga o le maintain pe o le soifua maloloina. Ia o tatou tupulanga mafana o le nei bai taimi. Ia au te loa taruai ona le taimi lau fionga te pola. Te loa le lau sili le ai, lau sili ani on le tāua mo lau fionga. Ia mawhai ona the best advice. Ia mo meisa lava I lātou. Ia o lo o fia avea ma tangata teu tino, pori piura. Ia ma fia avea fu ma tangata avea le fu o Samoa I lea ta longa wha mole lava te pola. Aftai mo le manoa ia o le whamalosi e te au I le nawaenga e mwhai o na po le alawa lo whamoe sau sini au tū o lo e ngalue tū mau e iai whaososonga iai whawhita auli nisi fo I o whawhita auli e o mai lawa I tutonu o tātou ainga le whawaivai ai tu mau finau ma to anga te talo e fatau nuina lava le moi mitinga ma le fa moi lo e ngalue Ma lo fa taite le lava lau fionga tupuola ia po lau so fo I la faele au kuso ia ua silfia fo I le tatu tenu ia u te loa havena nei taimi e mamoli toile nganga faaftaite le lava I lau fionga ia I le whaavanoina o lo tei. Le fo ua ma ua tala ia o le te liu le whainga malanga I le asoa tai au ia pauale ma te talo ia anga le leile atua ia whaalau lau la uma ia wai ia le toi fo ia atu ia inga fo I mano fuang. Monia ia I lava le tala masani ai lo tātou tinu ia whai le manu fo I leo le toloa e le ale toloa e mau le vai e te whapena lau ngā ruenga lo whai nei e ui au lea te whaalele atu I nā tunu ia alo e mau I New Zealand ia alo e sisi alo whaamalama ma e tilo lava ia I le tūlanga alo ia I le puna vai e tauna e toi maawai
le lava o e to ma au mai lava lo tatu tunu ia e fa le fu o Samoa mo li atu fa malo mo li atu fo il fa tai e lo fionga tu pola ia po lo sunga fo ia la faele tu sai ia ma tatu fa tanu ia au me tsili no ta o lo sao mo lo tatu tunu ia o lo sao fo ile mo alo mo fana uma tupulang la loba o Samoa yang le leile tua ia i fuanga ile to tali watu filo ai ma ainga mai sol fana ia mai se oni so ta penanga mo langa ia tule lo nai ia tatu to filo ai pe ma felo na i pe ia e se te mulum o ke lo po le anga ia tu ia la tu to filo ai ma le fitalenga ia siata ia ni so tatu por kala me fanga solo i lunga la wala tal Blue TV la tali watu sa tu malo lo Let's go now. Rock it up, rock it up, rock it around. Rock it up, rock it around. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, "Let's be jolly." Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. O fia whaatauso fale mo le ulu wa i taimi. O yeisau kiwi saver, ma e sila friaina o na i tūlelei. Ai fia maua se whautuanga lelei mo mata upu tau teo ngā tupe, insurance, po o kiwi saver foi. Whaafe e so o tai, le au nanga ale Afi Advisors mo se whaatalatala noa. Meli mai i le Facebook Messenger ale Blue TV, lo suwafa ma le telefoni mo se whaatalatala noanga, maanga vaai lo suwafa i se sei mo se telefoni fou o le ituainga o le iPhone. Text i le numera o lualua, ono I vatasi, 5 tasi o fitu, and be in the draw to win the latest iPhone this Christmas. So, talo ko welcome to Thomas. Maro, payment. Talo from Bacha. O whamalole ngā lue malafoni ono sai lo tātou te nuu pēr whai o nā lawa e tau whamai a ngā luenga o le nei fo i a whiawhi o le aso wharei le iau. Le fo ua pongi iau po o pongi a fo i lo tātou te nuu I Samoa nei. Le fo ua mai arete leo whai ngā lotu ia ma whiawhi whaale a inga ia sa alo ia ilo tātou te nuu ia walawa ia tūlanga masani. O le nasa e mai mo mai ma e whaafonga whalongolongo I le whaatanoloanga nā ma le fionga atu pola
ia o le sunga fo'i i le Mr. Pacific ia o le Mr. Samoa fo'i lea ua ia i tausanga nei luafu lua tolu mana ia tele le whaasoa le uso ia tulou ia pa ia o le whiawhai atu pola mana ia i o le whaasoa le tūlanga o lana tau ma whainga i le mai tau atu ma le whaanongolo tuto fo'i le whaasoa le whiawhai atu pola ia mawalalo ale le tūlanga o lana sau i la matanga mai lava ia o lana tāpenanga ma whaasolo mai lava se i o mai lava ina taunuu ia lona wha moe ia mai se lava ia o lena tā ua ia lona wha moenga pe o le motivations lava ia lena o mai tau ia o le atua lona wha moe i le atua ia whaftai fo i le uso e lo fo ina ua maua se afo i se whaalumanga ia mo tātou umalava i le ngātou tupulanga au tātou umalava i le tā ua te o lana whaasoa le fiafil nei ia lena ia whaasoa i le vaenga mulmule lava a whai u e te sila fia o se vaenga lava e te fia ma e whaananau ia e tau mawhai ina ia aua nei e tu ia e tau mawhai lava ina ia e whinau male whaatasi mai o le tua i lauta talo ia malau o lenga i le tua pe o lona ia na tūlanga sa ia ile mai la matanga tolu su fiku kausanga lenga amakainga kauvale sunga ia Ralph ia po la faile wa o le sile ingoa le tele ina fa ingoa i lunga o le tato bodybuilding ia amata mai ina a ole temi nei o le fast food man tupu tausanga o le matu o le soifua o le fionga tupola o le faila utala ko kilo matu se mai le fast food le wala tele le mas food tausanga au le o kau mai le atunu pe o te matua tu ai no fa pea u e tau mai tausanga o la faile puse me o le tolu food man tupu ia kau mi o le fast food anga i tulunga ai tilo la ia i falling o le fionga ia tupola ia e pe o le si ho na pine o le me o le tulanga o le tau o le tolengi ia wa o la fuina na falling ma tua le si tote ia o no le tolengi ia no winga ta ua tele mana ia to inga fatana no anga fa pene ia e ma fai ona ava to vo le se fa malu si au ia mo tato ia tato to anga ka ku sa vale mo kolengi le fa pela ua o fa pea i ka ko o me si o me ma fa pe au le kaua o le kulanga foi le lenga inga ia fa tu mawina ia le tulanga o le tolengi ia fa popo ai ia ma le tulanga o le fa tu tunuina le o le sa o me tau mafa io kom foi tau mafa me ai le ia tau mafa me ai foi le teiloa e mafai ona fa tu mawina ile soifua maloloina wa a to e fuala ia i le tūlanga ia i wha mai. A wai whaila utala ia wa o le tātou unanga nei. Le tele una wa ngā lua whaatasi ma le tātou wanga fo i le whare mai ma le WHO. E tele alanga ki kilo kuia i wha maunga au mai ia. E matua mawarunga le whai numera o tātou tangata ua mamai. Ia a o ila tau fo ia uma olunga le foi numero o ila tau tala vo wale soifua ke lo ko inga h le ia ma le h ia langa o le fast food val ma le h ia le fio mai ala fine ia e fa pena ai ma fu ma ia ona o le tau si wa o te mana tua na foi fa tala nga talu ai nei ma le sui vo ile ale kanesa le foi sa mai nei tatu studio le na mai male tatu api kuka vo ile ma fa matala mai lai ma fu anga i tu ole o fausi o ia apikuka ia male tulanga ole telo ila tu a fi fa ma i lepis por NCD ia male kanesa mai fa ma o no ole tau mafa ai fu ile sa fe le fionga ya tu pola le tau mafa ia o tau mafa ma sani Samoa pe ia ka ku le ofu ka ku ki kansa e su mai le tulanga o le pipi o le mamoe a o tau mafa masani ai le mana ia foi ia nei polokalame fa pene e na un toi fa mana tu ai le tulanga le o le lava i tatu lima le fo o fa mai ia ka ko lima o me le tu pe tatu ia o ka ko matana na fu le me ai e va ve ona maua na la kwa ku le kupe fa ko lo au mai ia
ai le lo kamanga le ati nei o tatou tino ia mau o lava le isi tulanga ia ka ko ke le ka ko kupea ka le kokongi alu I fafo ma faisi aki ia o ngol kulanga ka ko le tau sia le o tatou langa tino pero tau na le tatou fatalanoanga le ma le fionga tupula wa o tau na sa tam fai ai fo ile tatou polo kala me fatalanoa ile ngata o le tūlanga maulunga le o tūma ti ai le ngo Samoa o le tau o le whaasoa mai o lona silfia wa sustanga te aloa ia ele mskanga ka alo fai mai ke ka alo ai fai mai o na mea ai sa ai o ma moe ma ile o fa pe o fai atu la ele angal ma moe alo wingal fam talanga ele sustanga te aloa e tau na ia se vai nga tau alava mai se lava o vai nga tau sui fo malo loin ma fu ai ona le ia le toleni ma vai va pena ma o ai le tūlanga mo ke pe laole a fionga ia tu pola o le ala ua tau nola whenga tupola I tūlanga malava sa I eilana tā penanga ia mai se lava I o lona wha moe mana ia fo I le wha soa mai se lao vaenga le na wha soa I le fionga ia tupola I le tūlanga o leo na I le o tātou whanau ia mai se o tupulanga talavo o whairauka o le tō tele o nei tupulanga mai si vaenga ia wha o ngā se le malos ka fue ke vai aku ye sa vali mai le tau langa ai makua abo ma se pika ma se pika la se pika ma mafa ai makua le lo pola le winga ai na mo mai yo la mo mai se fu se tanga tia pula fu le wa ka va pe amu ia la tu pula ale si tu pula me tono na tau malo si alu le au nga ia o ko ia ku amo mai le mea ia I le taulanga felu wa I sulu o mea tonu ia e taunga ka ko e fa nga ka wilinga malos we ka si o mea mafala I le chim ke alwa ki e we towa ia sangi lo siaki ia ki u wala au mai ia o I New Zealand po Amerika ia ke lo ke ka upa ai at the same time o lai alwa nga malos alwa nga maso ia e fa nga I mawali selengi ia ko se le ka ko inga ma manu ia o nai o fatu nga fa pena le na o mau mai ia I le fa talanoanga le ma le fionga ia tupu la fai le kuso le ua fa mo to tali watu ma le fali tu ai la so tai au I nai New Zealand la au mau ai la fionga ia tupu la ai ma nei tele ia e ve fonu nei taimi e momoli e tuai le wha malo le polo kalame ia I alo mawhana lava Samoa o tamali sa avea ma ave fua le atinu I talonga le Pasifika leo o tau walunga ia le nava ia se untuna I wha malo whai le whaiva waka mimika ake mimika vu le ia wha ia avea le avea pea tangata Samoa o le maanga ia awai whai lau tala ele ima mawantu ele se tala fatu le tala monia fai lau tala I vasen talu ai sa o I tonu sau I Australia na walula fa ngal taxi e mana tua mai ya le tātou tunu o Samoa I to ngā tunu o pe Australia tunu telefa pe nei o New Zealand ma afisili mai tanga te o se palangi po o se kanga ka se ave taxi a ke o fea le ya ka fa ko le ya mo ka ike sau mai fafo overseas ya mai o fea la tunu ke fa ko Samoa ile ke me ke fa ya tunu I Australia a mai o fea nga mea a te lo e la tala sa o te mene si la fongo le tu na ia ile na taxi na walwa I nai I sini ai tu le nai sini Australia banga ia toi le situ so le tonu ia na ka ule le address le mea nga ia ma ia ma sili mai la ia po Facebook po chau mai I Brisbane la fa pe o ska ka sa fa le o sa mai fa fo ia fa mai la po fa ko lo Samoa ale tala na fai mai o fa me o fia mai mo fa longo Samoa le kele ia le la tu Il Pacifica tala o Pacifica o fa pe ma na ia o la te fa longo o lai ka o mai nga ma fo ngai lo ele tangata le te lan tabale ia Samoa o ta longa ia Pacifica o mana tu foi o ta longa ia o mai lungo le tio ma I fafo ia tunu fafo o la foi lungo television
o le ala kilo wa mo fu Australia o le fu e wai tonu ta longa Pacific o le ala mo mai le tala e ba fu no na lo Samoa ia ona o ta longa I o le Pacific ma le tulanga la le winga na la fa mtelanga e fa malo ma mo moli la fa malo I o to walo ma fana le sa fa ma ave fu o la tu o to nei le a ti le ona la wi lo mai lo a ti li ai e isi atu nu le ngo Samoa wa ku Samoa ska mai Samoa ska mai Samoa mo kwa le lo a po fe nga ku ke lo isa tunu atu Samoa fa pe ai se pito lu vo ina lo tonu ya lo winga na fam talanga ya e vel nei taimi ya e te fo le wa o mai si u el programa mo le toilo fa malo e li tātou tunu mai se lava o tātou lea sa tawina lea taua. Ia mai se ia o te loa vai aso whai ule nei ia o a onga umala tunu. Ona nei lena whai ai le launga le whaunga le foundation ia o le tausanga nei lua whelua tolu o le NUS. E mamoli le tuai foi le whamalo ia alo ma whanau sa tau le taua ta wivi ia le nei tausanga ia onga ia mai se ia o tūlanga e suenga ia sa whenga ia alo pēra ko wa I want to feel wa ilisi tamai te ti umalol tausanga nei wha moe moe loa ia e sili pe ti ia ile foi o lona wa ale ngalo ngi kausanga le ai a ule lia ia a sili foi sili ia e tau whai to au mai lalo e ule kia ia a sili ngwa penga ule kia ia pe awale le tafua ile afi lau foi ia ai te u lau foi ma koe vai se sengi pepa e koe sengi pepa fale le iai ia ho aku kau sanga fou nga ka yang wali ke me maka ia onga koe alo le o lau foi ia koe fa kingi le fo lau nga kau sanga au wangi ngaka lau walo alo se kingi ai le kulanga mawolunga e ka kauanga o ai lau fo lau ia mo tulanga o onga o fa malosina mo tatu walo ma fanau I le fa yunga o le tau sanga ai maluia tele ne faiva lo filima la tunu o le fa ingo nei va yaso ia malanga ia tuai e ta penanga wa so via o le fa mana tua masani mo tatou o le ua fenga I mafia fianga o le nei va I tau sanga ia tatou maua pea le fia ka ko maua le nganga lo kirisi masima le nganga masinga le uka ku ai tatou fia happy over happy foi ia ka ko mfai e ku lava I le level le happy foi le ia level al happy o inga kala ia happy just happy wangi over happy happy over happy ia o lo malesi ku langa no vinga ia wangi fa palengi al happy ia tau tu na sa le mu ai lo foi ia ua malosi tang fia malosi e le kai fia avea o le leo pe ala ku ka vale le taxi ai fa ku le taxi vai ku le la ki tau lo ua me malo le taxi ili ke kai ka fio le ai a vakula le e la ku la ka vale fa ku le la ki fa suava ia na velo le o fa moe le ia I tai lo official le ia ma fa ia loa ia nai mo lianga na ia lo tango fi ia ale ngata na le ono tu la ma ia uni fa la velave o tatu iai I vai aso ia ma vai taimi o aso fia men ria tele le fai un le vai aso ma ta penanga la sapatio le li tatu to feiloa I le vai aso fo fa wino le tua tatu nanga le tatu A'E ma le Blue TV ia so vai na mo le terminei mai sa mo nei le tatu ofisa songi fa soi fuia Let's go now. Rock it up. Rock it up. Rock it around. Rock it up. Rock it around. You will get a sentimental feeling when you hear voices
Tussy Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tussy Barbers and Salon. Tussy Market, your affordable local. O fia whaatausau whale mo le ulua I taimi. O yeisau kiwi saver, ma e sila whiaina o na I tūlelei. Ai fia maua se whautuanga lelei mo mata upu tau teo ngā tupe, insurance, po o kiwi saver foi. Whaafe e so o tai, e au nanga ale Afi Advisors mo se whaatalatala noanga. Meli mai I le Facebook Messenger ale Blue TV, lo suwafa, ma le telefoni mo se whaatalatala noanga, ma anga vaai lo suwafa I se sei mo se telefoni fou o le ituainga o le iPhone. Text I le numera o lualua, ono I vatasi, 5 tasi o fitu, and be in the draw to win the latest iPhone this Christmas. E fia le PacificEzy whaelo atu lada whabitoa le Keresimasi male tausang fau mo ainga umo Samoa. E 5 whaelonga tupe tai lua se lauta lau saunia mo ana paanga. 2 whaelonga mo ainga I Samoa, 2 whaelonga I New Zealand. E se ina whaelonga se fulu I aso to na I Tasi. Download le PacificEzy mobile app lau telefoni lafua iau seleni. E 5 tala le fi ole nei whabitoa. Whaonga le direct transfer bea whai waiei lau PacificEzy membership card. Ai inga whabitoa. A whai e te malanga siasi Samoa e mo miesta male maututongi. Awane ngalo le tātou whainga paanga male mo ana rentals. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Baruselau o Tasi ono po au kilani I le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Manu ia tele lava le Keresimasi mane tausang fau I ainga umo Samoa mai le pulenga mana whainga ruenga a le PacificEzy money transfer.